Gavana Muthomi Njuki oigite ihinda nĩ ikinyu ria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga kwaraniria kurehe urumwe bururi-ini. Muchioma makaomba gocha nikenda tumbe kumenyana wega. Gavana Njuki oigite ndugamano ya kiuteti iria iri bururi-ini ihinda-ini riri ndiagiriire na ni ugwati munene hari urumwe wa bururi. Ili Kenya isichomeke, Uhuru Kenyatta, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga waongee. Kama sheria imesema kwamba ni rais mmoja ambaye anaweza apishwa akuwe rais wa Kenya, wacha akuwe ni huyo mmoja. Wewe rudi kwa kiwanja, upange strategy yako ili ukishinda pia ufanye nini? Uapishwe. Ona gutuika ritana ria miario gatagati ga thirikari na mung'ethaniro ni thiete na mbere, munini wa mutongoria wa bururi William Ruto ni atitirithitie ni mehaririirie kwaraniria maundu-ini megie uthii wa na mbere no ti uteti. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.